nyuma y'aho Uburusiya butangarije ko bwasoje amagerageza ku ntwaro kirimbuzi misile ishobora kuraswa hariho hose ku isi, Trump nawe yategetse ingabo za Amerika gutangira igerageza ry'intwaro kirimbuzi, umushinga wari warasubitswe muri Amerika mu gihe cy'imyaka irenga 30 ishize, cyangwa wenda bikaba byakorwaga mu ibanga. Ikaze muri aya makuru ku bushakashatsi mu by'ingufu za gisirikare. Kora subscribe, amakuru yacu nazongera kugucika, kandi ukore like niba ukunze ibyo dukora. Ikaze. Turi ku itariki ya 30 Ukwakira 2025. Haciye iminsi 3 gusa Uburusiya buvuze ko bwasoje amagerageza ku ntwaro ya kirimbuzi ishobora kuraswa hariho hose ku isi, kandi ikaba ifite umuvuduko urutu w'ijwi. Mukeba w'Uburusiya ari we Leta Zunze za Amerika nayo yabaye mutari pfana. Mu ijwi rya Perezida Donald Trump nawe yahise ategeka abakuru igisirikare cya Amerika gutangira igeragezwa ry'intwaro kirimbuzi za Leta Zunze za Amerika mu mujyi umwe n'ibindi bihugu nk'Uburusiya n'Ubushinwa. Iba bitangaje mbere gato yo guhura na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping bahuriye muri Korea y'Epfo. Trump yanditse ku rubuga nkoranyambaga rwe ati, kubera gahunda z'ibindi bihugu zigerageza, nategetse ishami rishinzwe intambara Department of War gutangira kugerageza intwaro kirimbuzi zacu ku rwego rungana n'urw'abandi. Amerika nicyo gihugu gifite intwaro kirimbuzi nyinshi kurusha ibindi ku isi, nk'uko bivugwa n'itangazamakuru. Trump n'abandi bantu ku isi bakurikiranira hafi by'ingufu za gisirikare. Uburusiya buza ku mwanya wa 2, naho Ubushinwa hirya gato bukaza ku mwanya wa 3. Amakuru ahari avuga ko Amerika iheruka gukora igerageza ry'intwaro kirimbuzi mu mwaka w'1992. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike Trump yamaganye ko Uburusiya bwagerageje misile ifite ingufu kirimbuzi, bivugwa ko ishobora kuraswa ikagera ahariho hose kuri uyu mubumbe w'isi. Imwe twavuzeho, Uburusiya bwatangaje ko iyi misile yikoreye ingufu nyinshi cyane yaraswa ahariho hose ku isi, kandi ko idashobora gukumirwa n'izindi ngufu z'ubwirinzi bwo mu kirere uko bwaba buteye kose. Mu butumwa yanditse ku wa 3 tariki ya 29 Ukwakira nijoro, Trump yanditse ko yemera imbaraga mbi cyane z'intwaro za kirimbuzi, ariko avuga ko nta yandi mahitamo afite uretse kuvugurura ububiko bw'intwaro bwa Amerika. Ibi rero byumvikanisha ko niba Uburusiya buri kugerageza intwaro zabo za kirimbuzi, Amerika yo itakwicecekera. Trump ntabwo yatangaje amakuru arambuye y'uburyo ayo magerageza agiye gukorwa, ariko yanditse avuga ko agomba guhita atangira ako kanya. Ibi bisa no gukuraho politiki ya Amerika imaze imyaka myinshi yo kwituriza ntikomeze kujya mu majwi y'abayivugaho gutunga no gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ubwo Amerika iheruka igerageza ry'intwaro kirimbuzi hari mu 1992, mbere y'uko Perezida George W. Bush asohora icyemezo cyo kubihagarika mu gihe runaka moratorium ubwo intambara y'ubutita yari irangiye. Trump yatangaje imbere gato yuko Xi Jinping agera muri Korea y'Epfo ngo bombi bahure imbona nkubone bwa mbere kuva mu mwaka wa 2019. Ubutumwa bwa Perezida Donald Trump bwatangajwe ubwo yari mu ndege ya kajugujugu Marine 1 arimo yerekeza ku kibuga cy'indege cya Grima International Airport guhura na Xi Jinping. Amakuru avuga ko Amerika iheruka kugerageza bombe kirimbuzi tariki ya 23 Nzeri 1992. Aya magerageza akaba yarakorewe ahantu hateguwe munsi y'ubutaka muri leta ya Nevada mu burengerazuba. Uwo mushinga wiswe Divide wari igerageza ry'1954 ry'intwaro kirimbuzi Amerika ikoze, nk'uko bivugwa na Los Alamos National Laboratory yagize uruhare rw'ingenzi mu gukora igisasu kirimbuzi cya mbere ku isi. Ahantu hakorewe igerageza icyo gihe hitwa Nevada Test Site, ni ku ntera kilometero 105 mu majyaruguru uvuye mu mujyi wa Las Vegas. N'ubu aho hantu haracyagenzurwa na leta. Ikigo cya America National Museum of Nuclear Science and History cyavuze ko niba ngombwa ahantu hashobora nanone kongera gukorerwa amagerageza y'intwaro za kirimbuzi. Mwibuke imishinga ya Nevada mu gukora indege z'ubutasi zakoreshwe na Amerika mu gihe cy'intambara y'ubutita. Iyo mishinga niyo yatumye bavuga ko Amerika ikorana n'ibive hejuru. Ese inkuru nk'izi zaba zigiye kugaruka? Niki twakwitega kuba amahanga asubiye mu kibuga cyo guhangana ku mugaragaro mu gukora amagerageza y'intwaro za kirimbuzi? Tubitege amaso. Kora subscribe kandi ufungure inzogera. Nanjye niteguye kujya kugezaho amakuru yose. Kora like niba ukunze ibyo dukora, kandi ujye muri comment tugitekerezo cyangwa ikibazo. Ibihe byiza.